Enda kundekan lagu pasal 20 sada. Hati-hati man silenga lit teman na olok ri singgolit teman na buat ndu berat kita. Gawa-gawa ku padang bulan, jumpa aku teman rekuan nande biri dube jelmana ngaku iya sisa ada dengan pertawanan idih manis na ngerana pe sekal durmana nande ginti bicara gope kam janda terlanjur ate ku ngenang dung naresada ari kami dua erbahan janji kami jumpa sentabi ku pakai bajungku baru pakai lolos sepatungku dan hilku ban genditku defang risku ban parapungku gelah tertarik karena deh gintinga bagai kelngeateku asaban kalaku tartima-tima gajah tahuran dube saksina atiku ceda nanti biring siku timai enggo sambar singgah densai perbulangan najal mana menamaku yadu kenal yo diko mana kalaku menang masuk penjara terdakwa kelmindai mama karoe pasal 2 lusada. Ya, selamat datang Man Bandu, Bapak Kepala Desa Kasemi Tanjung Gunung Ras Rumah Galo. Ya, endam kami belajar dengan anak andu Pak Kades, maka dukung kami. Pertawanan idih manis na ngerana pe sekal durmana nande tiganku bicara gope kam janda terlanjur ate ku ngenang dung sadari kami dua erbahan janji kami jumpa tahuran ku pakai bajungku baru pakai lolos sepatungku dan hilku ban genditku defang risku ban parapungku gelah tertarik karena deh tigan kuat bagai kelngeateku asaban kalaku tartima-tima gajah tahuran dube saksina atiku ceda nanti
tigan siku timai anggo sabar singga dengsa perbulangan najel mana menamaku yadu kenang yok diko menang kalaku menang masuk penjara terdakwa kelmindai mama karoe pasal 2 walu sadar yo diko liang kue turang lah surung kelaku terdakwa. Iya bujur ras mujah kita kita bujur bujur situ dulu.